kabalai hagapon bau besar ya gitu kisendan ayah gi pai ba san hajar tangki rangba lesi nyau hajar san spa bat kena bat kelong la da jabadon hago to kopor da gitu kisan ligi pu bat ki art ligi do haba utrai ula de ban besar gitu kisan ligi pu bat ki art ligi do Tien jong oblay kong latam kanar pulo kanar tukri latam Hilap ya kata kalau nang kabanri jong gospel jong Yohanes kan kat ban kong do khansan kiwe ke gospel itu dan fi pule gospel jong Yohanes kan kambiang kan kong kejingkeran bagi keran hagani kesengi anda habala tam kan kat ka khansan ga thoi gi genti kipat ba tafi kilayas ngau shit hem bat kilayas ngau shong shit de ki ong yang ina thung sim no yau Jesus Christ ndrei ka tian jong bolai ko Jesus Christ shua jong kata habu yo sngawe kata ula ki shau lom shate shama marwei wei briwi bar ulale ban ayu yala ujong bolai upa uba penja Hallelujah. Amen. Ngadon ko ikaktian banong ifini ko po. Wat jusyong hakajaka ba kibriyo kimot ban kentiu burom ifi. Amen. Wat khnang le nai wat sendan tan. Namaru bala wat le tvi nong yakaran sho. Kajing ong jonga kadai. Wat jusyong hakajaka ba kibriyo kimot ban kentiu burom ifi. Hagajisha ni kapol la uji Kristus syong hang tu kilawan tung siem ne la da tre ban long siem ro kala dan gajing kentiu buram ka ba krau yu tre ban long siem mar ka hima jung u kampat de hima ka prothei utrai wan ma hin mar ka hima ka ban jam siem u wan mar ka jing pen em tre ngai tip tre re utrai u klem syong namar juat khnang ye ka buram u phet pe na ka jaka ban ya buram amen nganong sisien tang la dang is ngau thu Jingaiei blai ngin poi ha kan kan level amen kadai ga bas ngau si fi ba teng wat hapreng jungi ki batre ga kam jong utrai ro weu briu phuan yanga laslam la katugan isnam manta tharai la kumno sausnam e la don try hadu manta te shu antat mang lada palat ro la se khanet kan sai lada dunar khanet kan sai ega saus nam tau brio u yathu leki shibun gi jingsham udan ministry gum to tre ministry wang wan par wei nong yalap nagwei ga balang pastor nagwei ga balang wang ra lut utan lut wang gum ne wang utan lut ta fi ya ki bangai jonga tak kata kaktin bangai jonga kapen min yang kriat yang ana senrong syas la tersim kejat ben. Amen. Amen. Ngamtip ukran ba ubak lakran ne kami hina karukam perkhat jongo. Ken mau mo dangi tre gospel yo ngi lumbrio haladi. Amen. Lada film brio haladi le sha ga ding fna sa yelo. Naida tiap hiru bala tifini ap tak sudah. Amen. Kadai ka bas no si ha. Tadi kitu ki jai kentien kin mi kham tam na ki brio ki ba ngi trai kam bele ngi trai ministry ki bangai jonga ngapen kelaba mon manga ngaduai manga kitu ki jai kitu. Dangim so tho jange ngin liat kitu ki jai. Amen. Amen. Kabasau no trai jongi. Kabasau Hakapor ba upun khia yu Bartimeus. Yau Bartimeus ru filap arjaka lai jaka na ka Bible. Filap an puli dau mang ba shifau kat sa phun ru san puar. Ka tien jong uplay ga thu ngi kong gumne. U Jesus Christ u ya ka shnong Jericho. Ka tu ka jingja ka ong gumta. Ka de ka por ba umut ban mi no na shnong Jericho. Tekat ba udang ya ki pai ba ki bot lang ki senran chung marjan ki pai ba ki bot lang na mar kwa yo I kamba kai ba Jesus Christ sale
Bartimeus ubayo sengawe kata uperta namaru keli ni kebayang hajan balai ka long kamta balai ka ja kumne balai ka sengau kata ka jing sawa hum ham ka jing bun breu kumne kibayang hajan kyang Jisu Jisu no Nasaret uyat mari asengau kata Bartimeus ong Jisu meu khun David isne yanga kibayang hajan kyang skrapcar mame manu phi bam le ran nda super khat ka jing long breu bau breu bala kasnyu kalalang teli kajan nung krong ka bala asma ukong bala phong daga paus nang kitersim ki bala ajrong jupo yeng pongsam la shue hayo Jericho yu Bartimeus un pertakat yau Jesus ban super khana ka jinglong breu tela dei gen merong skapcar lesi ki ba khon tin khon ka mala skapcar reuni uperta jam khamtam namar uni par utip bayo kadai tangkaniti kalat yanga amen don kiai ki bom juan arsia naga jingem paralo amen hablong Bartimeus don kiai ki bom juan arsia hablong Bartimeus mari ong manu mari penuit manu amen kajiki kai ka bakra Bartimeus umat dia semua ukong nilai kajiki kai ka bakra Jesus Christ ka asnau nalan dia tau pai tak ada mata Jesus me kon de betis na yanga lari ti sor bringa jimunia pai ba buat Jesus Christ yang wei tau bakhat yanga mari yang Jesus Christ baroh ki yang lot upai ba ubaya bunnya ru khamya cool down khamya jai ke jimunia Jesus Christ khat hang ne Mario ong lele Jesus Christ khat hang ne kitu ki baka Bartimeus ukendria syakadiang wai tai hang tai ibala alang telikisnyu kitersim bala ajrong gajan asmau khong bu chong amadan chong amadia kan mau kayo Jericho de pada murtikar dan ki kada dan ki kulai arajar sne mensua amen utai pang ta Jesus Christ ang yun wan hang ne kiba yang hajan kituhi kiba ben menegi kelai ukanya me kelai teme dan hope dan chance dan jikar me amen ulai dalawan yang akhmat Jesus Christ bala me khat yang me ko bangan le aye Bartimeus ko na hikai bangan yo imat ki Jesus Christ manan kelai no ka jingai jame kalapan khia me se puli gospel Lukas ma utrai uda ong kumta ke jingai jame kala pen khia eme haga jingpuli Bible jangan dai ngang yi ikum ne haga jingpuli Bible jangan dai ngapoi Jericho ngaro amen ngai ikum tate ada fi mudur bha poi sha fi jingmot ne fi la bia so no yang am nei le ngam su yi mo ngapoi Jericho ngai yi bo Bartimeus ko na hikai bang di yi mat ki ngai yi bo Jesus Rasul kum ne wang kelai no ka jingai jame kala pen khia eme yala diru ya ngai ikum ta ngai Jesus Christ ndai boleh bukti ya kibriu ke badan jingai Jesus Christ menjubu bukti pi bala khamyasan sadia study Bible uang tu contain kanan ka jingai jampa kala kia akun juga kadon sayang maka kadon surok tu syakri rong pak sispa Jesus Christ kan ka jingai ngam syam te mai Israel tu kan nong me kwa me khul usyakri jo udon sajanga yang shlom mau dan hasurok Jesus Christ amen yang tu kan theba pang Islam malong shimne uklam ong te kabor kami na nga uklam pun mau tau gajinga jang pha ka pan khaya pa Jesus Christ ong Bartimeus khilai no ka jinga jang me ka pan khaya me ka jingkli menta ka long ba findup tepat ya fiang ni ti shuang ngin tep na egen ba ngai ta Bartimeus ngim tep te Jesus Christ utep na kitu ki kentian ba Bartimeus wang me ukhonu David to isne yanga kitu ki kentian ki yathu ya Jesus Christ ba Bartimeus ude ubo don jingai but ungai ba Jesus Christ ude shisha khon jong David amen amen amen
Te anda habau Bartimeus usngau kum kita hikmat kilong kum nu kum ta usaman kerjau hikmat jangu Jisu Kristus bat hikmat aru senran ti kilanang ya syate jakamat kerjau persang ban pej chano pi ubom ju pej menuru haga jing im jangu tulong kum khulung wadang kha maria pej kani ga jing sha jang maria kan tha kum kan tha ka ding electric ne ga welding martar na khabrif se jisen sepersang pej khabrif jisen da hola pej upej yano ro mi isu itang ni upai ba carefulun upai ba apa deru bo shu anglut ka suntur shuile upai ba baru ila lumne kita ba kwa igamba ne company suntur kim yo i Jisu shu menta da fiwa ta ye jigr khu fir fin langum tu la yo jigr khu fiap ler jigr khu filak la Jisu wo ka jing hika ka ba kodor bhagane amen bon ba aki yap ler ba jingker khu Jisu la jingai yap ler ndai ba shu komen ro da yap ler sendan ba jingker khu blai kini siang ada la pe Bartimeus ntap kti gum no pun kia om dan shu denam dene amen tang man siang batriam na to uru perthai tu li ong jing besle lai fi bahok si sap lang tu te ni tu Jisu bahok bersyirkai kijat kitin ki comments amen usyirkai bakoj bahok jat pujat amen ru perthai te utau bersyirkai bahok bakoj la poi chis pa phot te sau Bartimeus upai mendar shu manono sama uru mare na din ulai buat dia Jisu Kristus puli bai bomo ya film ngatok manga sama uru mare din tik bai asale Hadap mendapoi Bartimeus Jisu bagi senan syate out of sight out of mind. Ja ka jing yo i hajing mutru kot sagoi pat kapor ngin selong jing senghe ngin syat don ki bangai ki balong kumta baroh ka bahikai le lut belang lut ka khli ndeyo je senglang ngin se syat ko to ko bes ko bakta syukumta tuan na phai jata nganong seisen Jisu Kristus balai yang balai apa dia benda yo i Jisu Kristus borobor na ka jakaba udai banyo buram usaikan ria amen amen ang jam sa amen ang kham jam amen baunda yang ang to kala dai ka jing thap kti ka ba jam habon yo ka jing khub lai kti ki pai baru ka bomlong ya kransho ka yo jer kho kalaban kulmar de ki kanta kalaban sasha kalaban kut ka ya de ka thi da ki kanta jat pau trai phet no syukut ketu ka jing angmo katto lakut ka yo ka long normal sa jise utrai la try fill up berbor mungkin ria abe nak jaga bodi bani borang ganong sa sene gakten mga ong tang larang idon pan singaw tho ya ka Jingaiei jong ublay ngin poi mangiru haga ne ka level ublay un kerhu amen ublay namar kata kadau ngakwa apa na fini ka por gan puli khaddu hangne syabang jong utrai jengi ya ka ebo Paul tho shagi Philippi kalanang ba ar gad khad ba lai hado ga ba khandai Philippi kalanang ba ar gad khad ba lai hado khandai ka tien jong oblay ka ongkom ni sngap ha ka babu ka ongom ni tingine puli Ephesus arlandong lai gad khad hado khandai tangan puli kat kini gid khad sngap ha ka babu ni to fin ye pendap no na dekat dekat balai mah tengah nampak dekat balai wat le ye ru de gajing pene alam bat gajing serong ne de gajing soret dan nyau pi paralokhi dan nyau pi bagi paralokhi khamba ban yela de o Paul wang yi nang Philippi wat le ke de ka fia pene de ka fia serong kan mau ngo ha gajing long Kristan ba sham don competition don yale don yabe don yakni amen don namar takadau ngakwa apa ni Filipon nasi sendon namar dia mereka jom ulai jom tra amen
Namar tadau Paul ni wang nang Filipi wan le kai de ba pen e de ba ya mo de kai ba kri en rai de nyau ki para fi ki ba kham pha ban ya fi kanau si pin poi ya ne ga level bo Paul wa ro ta da fi so thu Jingaiei. Hallelujah. To ter ngan pulino kanama ka po ka nam ta. To yo egane Krem da kami uway pa uway laga jong hi Henry uway pa uway na pi ki jong ki uway pat ken To yo egane ga jingmot api Kabalong ru hau Chris Jisu Naba haba ulalong aga duru blay shim la nyaw ka ban bat ban long manan kat badu blay Henry ula pen sudaya ladi Uda shim ka dur mrao Haba ula jalong ka jing seriem ki brio Tiaba ula shim ya uha ka rukam ko brio Ula leret ya ladi Haba ula jalong uba ko ngo waradu ka jingyap Hoy ka jingyap ka ding pnaken Haba kumta ublay, naba kumta ti ublay ula kentiu eyu. Baru la ayu ke kerteng ka baha lor ki kerteng baroh. Aku lihat kat sipau baha ka kerteng jong Jisu ke khosir bro kan yo dam kru. Ki jong ki baha ki benang, ki jong baha kendo, bar ki jong ki baha ka po ka kendo. Khot Bible ka bangaban fini. Polong yo ya kan ke jingmot. Ka balong ru Christ Jisu. Ye ke jingmot ke bangi yo na Christ Jisu. Ngia puli tang itu saut lagi kamba bau traule. Ila yo e ke jingmot jo ke jing soret ka ba khram jo traje. Ka jing snauret ngom ka ba khram. Amen. 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 Pila yo e ke jingmot ko jo traje. Namar ka ta daam manusia ke jingnong Kristan ba shisha. Kan ke yakle, kan ke yakni, kan ke compete. Ibawo baman kenti ulung khanyat yut kamala di jompi. Amen. Amen. Kin mau ka Bible kong yu kintian agar ka Bible kong pakai do kanam la ban le sarong da lele ru ya. Amen. La da kat utrai jeng u yem ka jing em ka bokum ka tu. Ya ka bangi mentang Yesu tu ngi em ba de ka jing ai jong ublei. Nganong ifine ka por ya ka eite ngan sarong. Ya eite ngan sngola. Ya kapa kumno tharai ngan sngola ngan sngonang ngan sngau ko mga long e na lodi o da shisha klamutrai ngim long ye phim long ye la pnemi fide ga Jingaiei mynta fi emro da ga Jingaiei baroh apa fida na ga jim jang firu da ga Jingaiei ublai unkerhu ya fi amen.